često napadala, a ja otpor pružo. A onda sam rekao, sad ga lomi ružo! I pozdrav youtuberi, dobro došli nazad na još jedan video. Čekaj, smanjim, upće me ova klima, što kažu naši, kaže sine smanj to, upita klima. Idemo na kampovanje, sat vremena od kuće, iako smo mi otišli predveče jučer, ali kao uobičajeno ja sam nešto zaboravio, spakovao sve, i dron, i kamere, i sve sam ja zaboravio, i uklagiju, i lopte za djecu, i svjetla neka, i tako da sam jutros popio kafu kad smo ustali i vratio sam se kući sat vremena da to pokupim, pa da to malo snimimo. Hoće žene da razviju pitu, da prave grah, da ovo, da ono, ima nekih 12 familija, malo žešći kemping, to su ovi baš iz džemata tog našeg iz džamije, tako da neće biti alkohola. Ovi što misle da će biti lumpovanje, odmah da vam kažem da neće. To će biti malo jedno od kulturnijih kampovanja što sam ja bio, pošto znate mene, ja kad idem na kampovanje to najgore sutradan kad treba se vratiti kući, boli glava, boli sve. Ovo jutro sam ustao, znači ko beba, ništa živo ne boli, tako da psovanja i alkohola ko uobičajeno na kampovanju nema. Ovo je malo ozbiljnije i što mi se sviđa, nema niko signala, niko nije na telefonu, svi smo u grupi oko vatre, pričamo kako mi, tako i djeca, pošto ima i djece mašala, tako da idem ja, u stvari svi su gore, ponio sam, natrpao sam sve živo, ima i kecelje, i uklagiju, i lopte. Tako da i djeca imaju, pošto ima to i neko lijepo igralište, mogu i djeca igrati dok mi vamo, malo dok ja snimam to i družimo se, tako da eto. Bobby will die. Give to Bobby. No, give him person. Biće mancija. Ko Bog da. Ja. Pa daj znane da ti donesemo onaj moj ti čap, znači. Srni. Znaš, što sam naučiš. Pa daj, ne znam da li imaš.
Ovo su ledine brze mantije. Boga one izgledaju dobre. Sam pravi jednake. Debele. Samo Dženana tak je malo više za... Eto ga. Ja živim za ovaj kraj, u tuđini imam sve, ali nemam čaršije. U tuđini imam sve, ali nemam čaršije. Co mači, sad je sklopi. Samo nemoj mi mači. Nećemo onda. Traume iz djetinjstva. Trauma. A ja zovem mači sviju. Nargilista, je nargilista. Pa šta ja znam? Iz Živinica nam dolazi. Kažu da je majstor. Sad neka dva specijaliteta pravimo. Sinoć ono kako si bio napravio, eto. Ono, Sad će biti još bolje. ja nisam baš ljubitelj toga, ali ona sinoć je bila dobra, jes Boga. Ko zna, zna. Samo nemoj ti svakom taj svoj recept govoriti. Pa ne mre, do tebe. Pa ja, nećemo, to ćemo ja izbrišiti. Ja. Tu, Pa ja, ti si čak si časove uzmo, kako se na... tu je tu. Ja taj uvoz je navalio na tebe. Oni tamo čekaju ko vukovi. Ja. Ne valja svašta znati. A to sam se uvjerio sam ja. Ako sve znaš, ako si majstor, onda te uvijek zovu, gdje popravi ovo, napravi ovo. Dok u nas onaj treći bađo, Adis, on ništa ne zna. I on najbolje prođe. On najbolje prođe, njega niko ne zove, znaš. Pa eto, selam za trećeg bađa. Selam za bađu, našeg radnika. Gdje si ne poltu? Očekaj, ne, to je proces. Koji proces? Ne mreš naglo, ako naglo... Pa ja brže i Ugin motor sastavim. Nema ništa. A? Nadzor ne ima, reko ništa. Evo isto sam došao iz Bosne. I ti bio? Ja. Ti koliko si bio? 17 dana. 17 dana. Isto dole kod Živinica. Tuzla, Živince. Tuzla, Živinci. Najjači krumpa. A gdje ti onaj... Eno, donio sam ti stiker da ti dam. Sad kabirate. To mi je. Hajde me tvoj ovo, nije. Daj sine ono da ja kako u njega sad je onaj, zemlje onaj miris, ono što stavio onaj okus. Ja sam naviku i voziti držati. Imaš ono jedno, nemoj da se ja i ti ljubimo. Aj dobro, halali mi onda. Pa je imao one djecani pipci. Po šećere. A ne mre meš, ja sam ti jučer podijelio. Čekaj, daj vesenad. Ljudi misle pipci džabe. Daj me ja pipa. Daj senad, hajde ti sad je počeo redem, jebom, hajde. Ej, mogu dobro se ovo izmikso. Boga mi je ono pravo. Šta sad radiš? Nema čepa. Nema čepa, svi se moramo ljubiti. Danjam maramicu, ono budem vlažno. Ima koja žena, ono maramicu. Rukom, ba. Odmajicu. Daj, na selu smo jeli svi iz jedno pevsije i a ništa nam nije bilo. Kada ti što, o majko, nema cug pravi. Ovo je dobro, ovo je dobro. Ova ima jarane vele. Gdje će liko ovaj sad šest? Ne Ne mogu posle mantija. Boga mi ovo je pravo. Sinoć.
Saskia, to taj kolač si pravila. Zna se ko je dobio pizzu. A gledaj, ko je prvi dobio komad? Zineta je dobar prvi. A Zineta? Daj ime da ja Moram ja probam. bliže ovamo, ostaću bez medenja. Gdje se mi tu Lazara? Dobro, ovdje je dobro napravio. Je, dobro. I u Turskoj napravio Ovo je ovako. kod ljubenic. Haj sad. Kad ne došao. Jel i ti imaš? A moraš mi dati link. Ova zgrada, ta Daj, žena, da i ja probam. Ti znaš, Saskia, da ću ja tebi reći ako nije dobro. Ajde, probam. Gledam staru majku. Aha. Provodiš sine i noći dane. Za YouTube sam do juče si s djecom bosonog grčao i zeleno voće po bašama krao. I zeleno voće po bašama krao. Jesam materin. To su kanali u YouTube. Što ne Ovo će biti na ovom kanalu. Sviđam se to na enši, znaš. da li je mikrofon? Gdje ti ona plastika? To mikrofon. Meše, ti zamislio mikrofon. Kako ja nisam nikad zapratio? Kako nisi? Nije halal. Čekaj, ja ću biti judge. Aj, ko je? No, on će biti ref. Ajde. Ja, ti su referee, hajde. Čekaj. To, hajmo! Idemo, firmo! That's us! Ej! Okej. 2, 3, sad. Op! Ajmo Lela, ajde Lana! Vuci! Ajde Lela, sine, vuci! Bravo, još malo! Ajde Lela, vuci! Ajla! Gotovo, to je to! Ej! Sad morate pjevati ono We are the champions. Ajmo. A morate ići shake hands, hajmo. Ide shake hands, ajmo shake hands, let's go. Senade, zove sad žene, kone. Ajmo žene su next, ajde let's go. Žena, ja navijam za tebe. Aha. Mama, you better win. Ajmo. Neho, dej i podijeli. To, ajmo. Ženo, hop. O, ne daj. Nemoj ti sad da popustiš. 1, 2, 3, Go. Gotovo. Fajren, stani. Još jedan. Još jedan. Kako tebi ime? Kako? Abaz. Jel tebi ime Abaz? A gdje ti je babo? Tamo babu sjedi. A gdje ti je mama? Ko je tvoja mama? Ona tvoja mama. Aj joj. Gdje još? Hoš dat meni jedan. Daj meni jedan. E tako. Smo ja i ti kolege. Jesi ti moj jaran? A oj, to je ispod, nema veze, čekaj. Jesmo ja i ti jarani? Jesmo, eto. Abaz, da reci Jesse YouTube. Da kaže Jesse YouTube. Da reci Jesse YouTube. Pozdrav sve u Bosni.
De mahni, daj, Kako ti znaš pjevati? kako ti pjeva? Idemo u Dubaj. De pjevaj. Neće, aj prvo kad jedemo pa ćemo onda, hajde, važi. Kad pojedeš čips. Kad pojedemo čips, onda će me ti pjevati. Jel? A mi, pa to je firma, nije kiska. Evo. Sio, sad došlo je vrijeme da ljudi rade, da žene sjede. Sio mi, moraš malo ono. Vas dvojica najvredniji, Senad i Kompa. Jesi Sio? Dobro, ja sam. Dobro, Senad, i juče smo radili. Juče, Ima i ćevape i full time stvarno. Dobro, nije ni Meho za baciti. A imaju ovi što nisu ništa radili, nećemo sad imenovati, znaš. Samo ću im pogledati. A ima ona je tamo specijalista za huku. Ja, svako ima svoj posao. Svako ima svoj posao. A ima i ovi što samo jedu, znaš. Mora i to neko. Mora i to neko radi. Samo da se zna, ja sam ruke oprao. Ti si njega... A ovo ispod nokata što mi je crno, to je od mehanike. To je od ulja, to je zdravo. To se ne može oprati. Ti njega uveza, nemoj se otkinuti. Nema ovo njega... Ode u zatvor. Hajde moj. Ovo je sa sela, znanje, imanje. Ovo se ne može naučiti. Je ovo agrokomec koliko? Za agrokomec. Ovo mora experience. Meksička agrokomec. Meksička. Evo ovo, bret smeća. Ako nema Jesam, dobro. Gdje ti dotegnu ove šarafe malo? Ne moraš ti to. Misliš, a? Pa neće to nikud. Pa to sam ja vezao. Nemojte samo ovaj kopirati, ovo moje vezanje. Šta ove šarafe, jel? Gdje malo i dotegnu kliještima. Tako je. Seka, evo ih. Dobro, evo. Šta veliš? Ja gaj. Gdje i ovoga malo krenu, tako. To. A nema onoga Šabo, on neće kile. Ko? Šabo. Moj bađa je navikao da svašta. Krije se, neće kile. Donosi drva, dobar je. Da nije bilo Šabe, ne bi imao šta lošta. A sad ti Meho to pričaš, a malo prije si ga hulio. Dobro to. Putuje Atifaga, putuje Atifaga, Sajaranom, Sulejmanom. Ako kasme tvoja je Banja Luka pjeva. Jes. Ja pjevam tebe Banja Luka. Jel ti žao? Aj. Reći ljudi da mi je hladno. Nije, muhe ga napale, aj. Harmoniko moja, ti si sa mnom bila, kad me moja draga s drugim ostavila. Kad me moja draga s drugim ostavila. Sviraj, tiho, harmoniko moja. Ne znam ni ja tekst. Ja okrenuo prema njemu i on sad zakovo. Meho, haj ti Meho si. Ne, Meše, ja Meš? plaćam, ja šapam. A, okej. Žvake džabe se dijele. Termino, pa? Učinila goru zapalila. To majstore. Gdje napravi taj švim kako treba? Biće dobar. To. Naš prljav nos. Orjela je Gora, do 2 i 3